Mnogo predivan čovjek. Kakav mu je ćale, on je super ispod. Znači, stvarno, obožavam ga. On je sve što mi nismo. Ako ikad ima... Jel volite vi Novaka, jel gledate? Da. Pa da, jeste ikad gledali svoju Kevu dok urla na TV, dok igra Novak Đoković i shvatili koji ste promašaj od sina? Svi kad gledaj Kevu kako urla na TV, onda se okrene ka tebi i a što ti ne možeš ovo? I na šta ličiš, bre? Novak Đoković je najbolji idol koga mi imamo. Ne ulazi u skandale. Ne drogira se, ne vara ženu, ne kurva se, ne radi ništa. Znaš kao, ludilo. Ja gledam njega i shvatam koji sam ja govno od čoveka. Ne samo ja, svi vi, pičkova materina. Svako od nas da se sutra probudi kao Novak Đoković sa $150 miliona, niko od nas ne bi bio u fazonu, idem da ne jedem gluten i vežbam 6 sati dnevno. Svako od vas bi bio u fazonu, idemo u kafanu da je kupimo.